Dobar dan, u narednom videu prikazat ćemo normalnu anatomiju hepatobilijarnog sistema. Demonstrator je naša doktorka Milica Marinković. Jetra je najveći organ u trbušnoj duplji. Nalazi se u desnom hipohondrijumu, najvećim delom ispod desnog rebarnog luka. Kada pregledamo jetru, pacijent leži na leđima u položaju supinacije ili leži na levom boku. Pregled jetre počinjemo subkostalnim pristupom, dakle sonda se nalazi transverzalno položena, subksifoidno u nivou epigastrijuma. Pregled se počinje pregledom levog lobusa jetre. Pregled je olakšan ukoliko pacijenta zamolimo da duboko udahne. Udahnite duboko. Uz globu uručja okrećemo sondu i spuštamo je niz desni rebarni luk. Drugi pristup pregledu jetre, pored subkostalnog, jeste interkostalni, koji nam omogućava vizualizaciju desnog lobusa. Ultrazvučni pregled jetre nam omogućava vizualizaciju parenhima jetre, žučnih puteva i krvnih sudova. Prvo što prilikom pregleda jetre određujemo jeste njena veličina. Kada merimo veličinu jetre, merimo kraniokaudalni promer desnog režnja. Dakle, interkostalnim pristupom sondu pozicioniramo longitudinalno, odnosno uspravno, i izvučemo parenhim jetre zajedno sa parenhimom bubrega. I u tom položaju, kad se parenhim bubrega u potpunosti otvori, izmerimo kraniokaudalni promer jetre od dijafragme do kaudalne ivice. Normalan kraniokaudalni promer desnog režnja jeste do 16 cm. Ovo je normalna veličina jetre. Nakon procene veličine jetre opisujemo kakav je njen parenhim. Dakle, parenhim jetre se opisuje u komparaciji sa parenhimom bubrega i treba da je približno izoehogen desnom bubregu, što je ovde to slučaj. Promjera u ehogenosti jetre može biti difuzna i može biti fokalna kada govorimo o nekim fokalnim lezijama. Dakle, osim difuznih promjena u ehogenosti, pregledom parenhima jetre opisujemo i to da li ima nekih fokalnih promjena. Ukoliko ih ima, izvršimo njihovu lokalizaciju što približnije možemo. Kada govorimo o podeli jetre, funkcionalna podela podrazumeva levi desni lobus i lobus caudatus. Podela između desnog i levog lobusa jeste glavna interlobarna fisura u kojoj se nalazi ligament falciforme, dok se lobus caudatus nalazi posteriorno između donje šuplje vene i portne vene. Molim vas, udahnite duboko. Površine jetre koje opisujemo su dijafragmalna strana i njena viseralna strana. Ovdje možemo vidjeti venu cavu inferior, odnosno donju šuplju venu, u kojoj se drenira filtrisana krv iz jetre, i to putem 3 hepatične vene, desne, srednje i leve. Isto tako, desna, srednja i leva hepatična vena nam koriste u podeli jetre na njene manje funkcionalne elemente, odnosno segmente. Tako, srednja hepatična vena praktično deli desni od levog lobusa, odnosno anteriorni sektor desnog lobusa od medijalnog sektora, odnosno medijalnih segmenata levog lobusa. Desna hepatična vena nalazi se u desnom lobusu jetre i deli posteriorne od anteriornih segmenata, dok se leva hepatična vena nalazi u levom lobusu jetre. Udahnite duboko. I deli medijalne od lateralnih
segmenta. Jetra je jedinstveni organ zato što posjeduje dvostruku vaskularizaciju. Dakle, ona ima svoj funkcionalni i nutritivni krvotok. Funkcionalni krvotok je dominantan, 75% krvotoka je putem funkcionalnog krvotoka i to je sistem portne vene. Sistem portne vene posmatramo u hilusu jetre, gde se nalazi portna trijada. Sama portna vena nastaje spajanjem slezinske vene i gornje mezenterične vene i ulazi u jetru kroz njen hilus. Kada opisujemo portnu venu, opisujemo njen promer i opisujemo da li ima cirkulacije kroz nju, odnosno da sam njen lumen nije tromboziran. Više o samoj portnoj cirkulaciji bit će u nekom narednom videu koji će obrađivati Doppler portnog sistema. Udahnite duboko. Portna vena se u jetri deli na njenu desnu i levu granu. Osim portne vene, u hilusu jetre, u portnoj trijadi, nalazi se i hepatična arterija, koja predstavlja nutritivni krvotok jetre. U portnoj trijadi nalazi se i hepatoholedoh, koji se najbolje može prikazati u položaju na levom dekubitusu, jer je tada dostupniji pregledu generalno sam bilijarni trakt. Dakle, zaključujemo. Kada govorimo o ultrazvučnom pregledu jetre, naš izveštaj treba da sadrži veličinu jetre, njenu ehogenost, postojanje fokalnih promjena, promer portne vene, sadržaj portne vene, odnosno da li eventualno postoji tromboza i da li ima dilatacije žučnih puteva. U normalnim okolnostima intrahepatični žučni putevi se ne prikazuju. Žučna kesa je kruškoliki organ koji se nalazi u svojoj loži. Loža je na visceralnoj strani jetre. Kada pregledamo žučnu kesu, potrebni su neki uslovi da bi pregled bio adekvatan. To je noćno gladovanje, odnosno potrebno da se sama žuč deponuje u žučnoj kesi i izvrši njenu distenziju. Ukoliko je pacijent obrokovao, u tom slučaju će žučna kesa biti kontrahovana i mi nećemo moći adekvatno da procenimo debljinu njenog zida. Kada pregledamo žučnu kesu, pristup može biti epigastričan, odnosno subkostalni. U tom slučaju žučnu kesu možemo sagledati u njenom longitudinalnom preseku. Isto tako, transverzalnim pristupom možemo je sagledati u njenom poprečnom preseku. Kada opisujemo žučnu kesu, opisujemo njenu zapreminu, odnosno promere. To su transverzalni promer, poprečni, koji se opisuje u poprečnom preseku i koji ne treba da bude veći od 4 cm, dok u uzdužnom preseku opisujemo njen uzdužni promer, koji je između 8 i 10 cm. Udahnite duboko. Sada ćemo izmjeriti transverzalni promer. Koji je normalan. Osim promera, ono što nam je bitno za procenu stanja žučne kese jeste i debljina njenog zida. Debljina zida žučne kese također se opisuje u njenom transverzalnom promeru i ne treba da je veći od 3 mm. Osim same debljine zida, bitan je i izgled zida, odnosno treba da je oštrih kontura, da je hiperehogen, da nema raslojavanja, zadebljanja, kako difuznih, tako i fokalnih, jer bi sve to ukazivalo na neka patološka stanja same žučne kese. Kao što možemo vidjeti, pacijentkinja je adekvatno pripremljena za pregled, odnosno žučna kesa je adekvatno distendirana, uredne debljine zida, ispunjena anehogenim sadržajem.
a neehogeni sadržaj je u stvari bistra žuč. Bilo kakav hiperehogeni sadržaj u žučnoj kesi mogu bi nastati zbog postojanja gušćeg sedimenta, mulja, kalkulusa ili nekih intraluminalnih, odnosno intramuralnih proliferacija kao što su polipi.